Tinhlayo ti komba leswaku kwalomu ka ku tlula half ya vakhandziyi va tirhisa swibazana kambe sweswi van'wamathekisi va koka ku tika eka ku fambisa bindzu leri tanihileswi nxavo wa mafurha na wona wu languteriweke ku tlakuka nakambe. Ku engetela tihakelo eka vakhandziyi a swi nga papalateki tanihileswi na vona va fanelaka ku hakela swibazana n'hweti na n'hweti. We are losing almost 30% from the money that we were doing before. Now we're losing a hell of a money that you cannot even pay a driver. Okay. I can't even pay a driver. I drive myself now as an owner. I'm an old man, I'm over 60, but I'm driving myself because I cannot afford. Vakhandziyi lava fambaka hi swibazana va hola kwalomu ka 3 ku ya eka 8 wa magidi wa tirhandi n'hweti na n'hweti, laha sweswi va salaka na mali yintsongo eka muholo wa vona hikwalaho ka tihakelo ta swifambo. I used to pay 21 rand. Now I'm paying 24. Our salaries do not increase. Our employers do not understand. Half of my salary goes to transport. It is too much and we can't afford. Our earnings or our wages and salaries are not increasing. And we've got a problem, we've got children, we've got food to buy, electricity, water, everything is increasing. Tihakelo ta swifambo a hi tona ntsena ti tshikelelaka vakhandziyi. Mabuli ya vona lomu ka swifambo masiku lama i mixavo ya swakudya leswi tlakukaka siku na siku xikan'we na ikhonomi leyi na yona yi nga riki eka xiyimo lexi tsakisaka.